sister. I wear like the high tie blue. Kayak semacam gue striptease ya. Mampus. Kacau, kacau. Simple tapi nampar ya. Yang itu sih yang kanan ya. Ini ya. Iya itu. Oh my god, gimana Bu? Capek coy. Udah 3 jam. Gak kelar-kelar. Sampai juga di Six Senses hari tanggal 3 Februari Jumat jam 4. Yes. Drama ya Nek, jadi tadi tuh kita landing ternyata Tara Mantova ya, Tara kita itu lupa bawa kamera ditinggalin di boarding roomnya Soekarno-Hatta. Des gak tuh saya, nyampe-nyampe baru sadar kameranya nggak ada, terus kelibetan deh saya. Anyway, gue suruh Tara, lo stay di airport, nyari kita ke Senses, sekarang kita mau technical meeting, yes. Tapi puji Tuhan alhamdulillah sudah nyampe, walaupun gila macet ya Bu, 45 menit saya dari bandara ke sini, but anyways, yang penting udah nyampe dulu. Tadi di tengah-tengah perjalanan kita stop dulu di Bu Oki, beli makanan, nasi box, sambil meeting gitu, jadi biar yang lain para vendor nggak nungguin kelamaan. Jadi sekarang kita lagi nungguin Bagi, kita mau menuju ke Arunya. Arunya itu adalah nama tempat buat nanti Eka mau holy matrimony, which is ini pertama kali gue ke sana. Oh my god. Biasanya gue selalu ke owner villa, itu udah biasa karena gue selalu nge-MC di owner villa dan gue jarang ikutan holy matrimony. So, let's see. Yeah. Okay, I'll see you on my wedding. Yes. Oh, kita udah landing sih. Iya, kita Malam ini juga kita taruh barang. Tapi suara dalam. dia sanggup pakai kostum. Sekarang kita mau melihat Arunya. Saya ini gede banget. After party di sini saya. Ya tuh. Ya itu expected berapa orang itu makanya tadi kan dimention di sini kalau cuma 50 Garing ya? besar ya maksudnya. Terlalu besar. Makanya kalau 100 is excellent, I mean, nice place. 100 deh. 100 people. Amin. Oke, nice place. But Ini ya spotnya. Mungkin dari sini. Saya nikahkan. Mereka di sini stage. Terus kursi. Cuman sih gue gak apa-apa kalau bisa kepanasan. Nanti mereka pada biasa. Yang penting nanti proses masuk semuanya kita maju. Iya. keluarin dulu. Itu juga ketutupan sama orang-orang pada duduk Ya, di di sini sini, ya nggak ya. sih? It's okay. Orang gue di sini juga mana bisa lihat mereka? Ya masa gue lagi ngomong pastor khotbah gue lagi di sini terus gue ngeliatin orang telanjang. Kalau bisa David Beckham tuh gue liatin deh tuh, Cristiano Ronaldo gue liatin deh tuh. Kalau turis Cina, turis Korea dia malah nontonin. Oh gitu. Iya, bukan mereka yang risih mereka menjauh, malah mereka nontonin. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar gue minta angpau sama dia. Ya dong. Ya nggak? Ya nggak Pak? Sip. Oh, ciao, xie 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 xie. Cuman cian cian gitu. Ya kan? Bersama Tinting Six Senses. Kalau dulu Eke di propose Six Senses Seychelles, sekarang nikahnya Six Senses Bali. Tempat nikahan gue. Wow. Tempat nikahan gue nih, Say. Ini udah bisa tuh sih. Iya. Tapi gak ada ininya. Heeh. Apa?
Nih, first time meeting. Cuma Cucu gak pernah ketemu semuanya. Tiga-tiganya. I live in Sydney. Yes. It's like couple, you know, couple. Hey, girl. Yeah. Hey. Hey. Hello, hello, hello. Rosie. I cannot go from there. Jumpa fans, Fei. Belajar punya anak M. Iya. You want that? I don't like the color. Huh? You like the purple color? That looks so dark. Oh, Susu. Oh, Susu ya. Oh. How many years you didn't meet Susu? How many years? Baby is here. You wanna see baby? You wanna see baby? No, she's not sleeping. Come on. Who is this? Hello. Hello. Cici. So many Cici. Cici. Suddenly so many Cici. Wash your hand first. Wash your hand first. Wash your hand. Wash your hand first before touching baby. And you see the baby? Yours? Wow, now you're so big. Dress. Nggak, taruh ke mobil. Are you ready? Oh wow. So big, not yours. Huh? So big. It's mine. It's Kuku wedding. That's why it has to be big. Try? You wanna try? Okay. Wait. Let me open it for you. Ooh. Candy. Look. Oh my god. Whose wedding is this? Kuku or you? You. Nah. It doesn't fit. Huh? It doesn't fit? No. You wanna see, Mira? Huh? Okay, 1, 2, 3. Wow! Look at that! Look at that! Cinderella! Where's Rosie? This is my wedding dress. And your wedding dress? Your wedding? Kuku's wedding. Your dress is coming tomorrow, yeah? It's different. It's white color. This one is green. Snow White, and it has Snow White. You love it? Huh? You love it? Baby. Huh? Yang kuku jangan seboleh. Yes. Kita sendiri teman. Yes. Hak kuku first. Hah? Oh,
the dress? Huh? Fei? Let's try first. Ooh, bling bling. You like it, Fei? Fei, you like it? You like it? You want it? Too big or too small, Jay? Ooh, nice. My turn. Hello. Hello. Yang mana? Yang itu yang buat apa? Hello. It's not your heel. Hello. Lompat. Setiap kali ke rumah ayah selalu tidak ada ayah. Thank you ayah sudah memberikan tempatnya yang sangat comfy ini untuk stay dan menenangkan diri sambil mau yoga. Yes, thank you. Tuh kenyamanan abadi, cinta kasih. H-2 Eke bersama kakak Cika makan Suporia ya kan. Eke sengaja tinggal di tempatnya Zack supaya gue bisa lebih tenang dan lain-lain ya kan. Jadi kayak zen time, bisa doa sendiri dulu, taking my time. Jadi kayak nggak berisik. Kalau gue sama family gue pasti berisik banget ya kan. Jadi taking my time dulu sebelum hari H, karena habis itu juga I will have a lot of time with them anyway. Sephora is the best. Lu sama siapa sekarang? Gak usah dusta deh ya.